Eki kyareetera ab'ebyokwerinda kutaha enkambi yaho naho obwe barikushaba enkambi y'amahe omu disitulikiti kandi okushaba oku kukagarukwamu pulezidenti omwaka oguhoire obu yatayayira akahunje omuri Kamwenge. Ayebare Genesita Kansara Otorinwe nagira ngu amahe agabaire gaihirwe omuri Kyabandara bagatwire by'abasambu nukwe kutandika kureeba abantu abatarikwetegerezebwa barikuteekateekwa kuba bari abahekera. ADF katutahira yamara kutahira nyoka nwakagamba bakampemba omurra mutwe gwancumbukira mutwe bayosya piki yanje aha batwara ebintu byanje omu stoha byona babitwara tariho kanta kunara bwine na security yabura mazima twine okusasa kuhango kiteuruze mazima kutorata kubarwa government batugambire tusareme cyo kora turondaho kutora koraki batusasire mazima twine cyo kora no kwesaringa nakasaso kaha. Tukamushaba Enoka chairman w'umwanyoga nagira ngu abantu bakatina omu maka gabo nabarara omu maduka n'abandi omu kibera. Abantu bakahunga amaka bifo kubona n'ekibira abantu bakahungayo amaka gashenyuka mbweni fo kubona n'umwanya n'abandi barara no mu kishaka. Abantu abaisiro omwaka gw'2023 hakaba harimu kansara w'omuruka n'abekaye. Ndi omwe bakwasirwa mu bahekera ba ADF abatira ku 12-2023 uba yakiza kari kansara kandi akari mama wanje mwene kitu nkakitehuruzi na Kyabandara cyo no kutwaraza hamwe twira kashasho kamani shanga na hati ADF harwe ebirikwereka ngo nehiga takutera Afrikano ahari kundera intuma ya president omuri Kamwenge nagira ngu presidenti akagarukamo okushaba kwabo kandi yabashaba kutunga omwanya ogurayombekweho enkambi beitu bakashanga by'abasambu omuri Rukunyu Town Council noho heine omwanya ogurukumara. By'abasambu nitaka rimwe rihango munonga eritareho ekinde kiriho tiriri mu koti tiriri mushango gona eri government eyino mu district home. So abebembeze ba district kubashabire president ngo abestablishingire enkambi y'amahe ya IPDF mu district. President akongera yabataskinga yabagira ngo baronditaka aho enkambi y'amahe eri kubasa kombekwa. RDC nagira ngu tariho nshonga mpango eriho beitu abantu abaineke kangeki nakabonero ko kwerinda eky'abantu namununga abantu bakyabandara tukujya mu district yona ekyabandara abantu bakyabandara bo bine ekiturukweta mu Runyango Rukiga orwekango bino kukanguka kanangwa no kukanguka kwabo kwikire because umuntu okwekanga tiguri mushango. Aho marize abantu kuditachi narishika barakisakache karukwija kugarukaho n'ubuharabe hari abagira ki n'ubuharabe hariyo abasirikare akwejo baraksi eriyo negaruka ejo ditachi eriyo negaruka. Gasha kwa Christine Charukunda ahabwa Tayari West.